amogelesega mo Botswana Thinking Law ko ke le tsisang gaufi le molao. Mo tsetaneng ye ya boraro ke tabe ke bua ka lehatshe, mme lehatshe le ke buang ka lonele ke lehatshe la semorafi mo go teng tribal land. Pele ga re tsena mo kgatisong ya rona ya beke ye, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ke ne ke batla go le itsese gore ha le dirisa maranyane a di-laptop kana dikhomputara, go na le dinako tse di tsentsweng mo kgatisong go supa ha ke buang ka ditsetsana dingwe. Yaanong le tla bona go na le tselana e nang le meradi mo teng, le ka ya ko ditselaneng tsa teng gore e le ise ko ke buang ka ditsetana tse di rileng mo teng. Ha e le gore ga le kgone go dirisa tsone ditselana tse di kgaogantsweng tseo, le kgona gore le bo le tobetsa ha go teng show more. Kana ha e le gore le mo mogaleng wa letheka, e be le tobetsa ha go nang le mokwalo o supileng ko tasegong gore go le ise ko descriptioneng. Ha le tsena mo descriptioneng le a ko tase, le tla bona go kwadilwe dinako di le botala. Ha le tobetsa mo nakong eo ha botaleng jong, go tabe go ya ko le batlang go a teng mo kgatisong. Ha re tswelela ka kitsiso ya rona ya tsatsi jeno, re bua ka lehatshe le la semorai. Lehatshe le tshwerwe ke batho ba ka boditsha ba ba bitswang land board, mme ebile lehatshe le tshwerwe jaana le tshwarelwa Batswana ka kakaretso. Lehatshe le kgona go hiwa mongwe le mongwe ka ditsela tse di harologaneng. Le kgona go hiwa ka mokwalo o go teng customary land grant, mme ha o hiwa jaana ka customary land grant, le kgona go hiwa Batswana hela ka tselae. Mo teng ga mokwalo o, go tabe go buiwa gore lehatshe le ke la eng mo go rayang tiriso. Tiriso e kgona go nna gore lehatshe le ke bonno kana jarata. Tiriso e kgona go nna gore lehatshe le e tabe e le masimo, jalo jalo. Lehatshe le kgona go hiwa batho ka tsela ya tumalano ya lease mo go teng memorandum of agreement of lease. Mme lease ye ha e ntshiwa jaana, le yone e tabe e bua gore tiriso ya lehatshe ke eng, go tshwanetse gore go beilwe dikago leng ka nako e e rileng, le gore ke dikago tsa go nna jang. Lehatshe le ha le hiwa ka lease, e be le hiwa Motswana, ga gona sepe gape se e leng gore se a tlhokagala. Motswana ha a hilwe jalo, o na le kgonagalo ya gore a bo a tlogela e le lease jalo, kana a bo a ya go gatisa ko go teng deeds registry, a bo a dira mo go teng title deed. Lehatshe le kgona go hiwa motswakwa, non-citizen, ka lease. Mme gore le hiwe motswakwa, go tshwanetse gore go bo go nna le kganye ya ministerial consent. Le ha go itualo ka ga molaong, go lebaka kganye ya ministerial consent e hilwe. Ha motho a hilwe lease yalo, e tabo e bua gore ke ya nako e kae. Gantsi ha e le setsha sa bonno kana dijarata, e tabe nna nako ya 91 99 years. Ha e le gore ke ya badirelo, e tabe e nna ya 50 years. Mme ebile motho o e leng gore o hilwe setankana sa certificate of customary land grant, o kgona go kopa gore se hetolwe gore e nne lease.
mme setankana se sa Certificate of Customary Land Grant sona ga sena nako ya gore se hela leng mo go rang gore se nna se ntse se tswelela hela. Gantsi batho ba kopa phetolo ye gore ba kgone go kwadisa lease ye gone ko deeds registry, mme ebe ba kgona go dirisa se gore ba hiwe madi o go dirisiwa gore ha madi a sa duelwa ebe go rekisiwa. Motho o e leng gore o rata go kwadisa lease ye ko deeds registry kana a batla gore a he mongwe lease ye, o tshwanetse gore pele a bo a ya ko go ba Botswana Unified Revenue Services BURS. Ha e le gore wa gatisa, o tshwanetse gore a bolelwe gore a o duela lekgetho kana jang. Mme ha le batla gore ke bue gore lekgetho le dirisiwa jang ha go tla mo transfer duty kana di-donation jalo ke kopa gore le mpolelle, mme ke bua ka kgang ye ya lekgetho la transfer duty mo maranyaneng a Facebook ko Botswana Thinking Law, gore ke mang o tshwantseng gore a bo a duela le gore o duela go badilwe jang jalo. Mme ha le batla ke dira kgatiso le mpolelle mo maranyaneng a harologaneng, le ka bua mo di-commenteng ko tlase kana gone mo tsebeng ya Facebook kana ko Twitter @BW Thinking Law. Ha go sena go dirwa jalo, go tabe go baakangwa mokwalo oneo wa lease, mme ha ke re go baakangwa ke rela gore go tshwanetse gore go bo go diriwa mo go teng survey diagram, ke yone e tabeng e dirisiwa go gatisa lease. Ha lease e gatisitswe gone ko deeds registry, mme motho a batla gore a e hitisetse o mongwe a rekisa kana e ha mahala, o tshwanetse gore a ba a diragaditse dilo dingwe tse di builweng mo teng ga lease. Dilo dingwe tse e leng dithabololo, ka gore lehatshe le la semorahe ga le rekisiwe mo Botswana, go rekisiwa dithabololo. Ha go ntse jaana go rela gore ditumalano tse batho ba tshwantseng gore ba tsene mo go tsone ke tse di bitswang gote Memorandum of Agreement of Cession of Lease. Mo teng ha setsha se ne se sa thabololwe, ba kgona go dumalana gore yo batlang go tsaya setsha se a ba se thabolola, mme ha rialo a sena go se thabolola, yo mongwe yo o tla ba mo rekisetsa ditshwanelo tsa gagwe mo setsheng e seng setsha. Ha go ntse jalo go batla go isiwa lehatshe ko go yo mongwe, go tabe go kwalelwa mokwalo ko ba ka boditsha e leng land board, go kopa mokwalo o bitswang compliance certificate. Mokwalo o ntshiwa ke ba ka boditsha ha e le gore ba dumalana gore setsha se thabolotswe, mme ebile ba itumelela dithabololo tse di leng teng. Ha ba gana, motho o kgona gore a ba hitisetsa kgang ye ko go ba land tribunal, mme kgatiso ye ga re bue ka tsa land tribunal, re bua ka kgang ya tribal land kana lehatshe la semorahe. Ha motho e le gore ene ke mojaboswa, ga a tshwanna gore a bo a bata kgang ye ya compliance. Ha godimo ga mong, le ha mojaboswa e se Motswana, ga go tlhokege go batiwa kgang ya ministerial consent. Ya ka ne re bona kgang ya moruthutha ya kweneng land board e thubela batho ditsha. Go tlhokagala gore batho ba itse gore molao wa ditsha mo lehatsheng le o dirisiwa jang. Ha o hilwe tsone setankana sa Certificate of Customary Land Grant kana tsone di-lease tse, go na le ka ga di ka tsisiwang bohelong ka teng.
mo setankaneng sa certificate of customary land grant ke ha ile gore lone lephata le la ka boditsha le kopa gore le hiwe ditsha gore le khona gore le atolose dithabololo ha go tama di leasing tsone di khona go hela ha nako e tsentseng mo teng e hela ibile ba ka boditsha ba gana go atolosa nako kana go ntshahatsa lease mme ibile e khona go hediwa ke ha motho a sa dire dithabollo ka nako e beilweng mme ha le batla ke lebella mekwalo ye re lebella ditsetana ka ditsetana gore le ke go tlhaloganya gore dira ya eng le ka mpolelela jalo ya ka ke beile gore a le batla ke dira khatiso kana le batla ke dira mokwalo o rileng le khona go tlhaloganya ha motho a hayo mongwe lease jalo ga gore nako e mo teng ga lease e simolla sesha ka mantswe a mangwe ha motho a ile lease ke ba ka boditsha ka 1980 mme lease ye e le ya nako ya dingwaga tse di 50 ka ngwaga wa 2021 gore le gore nako ya 41 e setse e hitile mme go setse dingwaga tse boroba bongwe mo leasing ha motho a tsaya lease ye gone ka notarial deed of cession of lease o tsaya tsone dingwaga tse boroba bongwe tse di setseng ga e simolle sesha mme ebile mo teng ga lease ye go tabe go buiwa gore o tshwanetse go simolla go bua le ba ka boditsha land board mo dingwageng tse thataro pele ga e hela gore le bone gore a le ka atolosa nako kana la ntshahatsa yone tumalano ye ha ile gore motho o setseng ka dingwaga tse roba bongwe tse mo dingwageng tse tharo a bo a simolola go bua le ba ka boditsha mme ka ha go ntseng ka teng motho ha dira jalo ga gona se se buang gore go ta dumelwa go ntshahadiwa sengwe le sengwe se tabe se lebelelwa ebe ba ka boditsha ba ha tshwetso kana ka tholo ya bone gore a ba ntshahatsa kana nya ebe ba bua mabaka a bone ke solohela ha o bone sengwe se se mosola mo khatisong ye tang ke tabe ke bua ka go dirisa lehatshe gore o bone madi ebe lehatshe la teng le dirisiwa jalo gore madi a wa hiwe mo go teng mortgage bond ha go ntse jalo ke tabe ke bua mo khatisong ya tsetlana ya bone ka gore go ne go tlhokagala gore le tlhaloganye kgannye ka mahatshe a harologaneng mo Botswana pele ga re bua ka go a dirisa gore le hiwe madi ke lebogela ha ne le na le nna ke kopa gore le rate le subscribe ebe le amogana molaetsa yo gore batho ba bangwe le bone ba nne le kitsiso ke kopa gore le letse toloko gore malatsi otlhe ga ke tsena dikgatiso tse dintšha le kgona go bolelelwa ke kopa gore le ntshale morago mo maranyaneng a Facebook ko Botswana Thinking Law, a Twitter @Botswana Thinking Law ka gore mo gongwe ke kgona go tsaya ke baya dilo dingwe tse ke bonang gore gongwe batho ba ka tlhoka go di itse o kgona gore ke bo ke ba dikatlholo dingwe tsa dikgotlatshekelo tse e leng gore ke bona gore di ka letswela mosola jalo yaanong ke kopa ha le na le dikakgelo kana le batla ke bua ka dilo dingwe tse ke sa buang ka tsone kana tse le na le kgatlhego ya gore ke bue ka tsone ke kopa le togele gone ko tlase mo di-comment-eng kana le togele mo maranyaneng a horologaneng ke lebogela ha le lebelela dikgatiso tsa me kgapetsa
go itlhelela re kopana mo nakong e tlang go siame.